Ino ni barabara ya kuma Thika guthie Kamwangi nginyagia flyover barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru. Na niguo barabara ino itari kwa ihinda undu uria urituhitie mithiire kuri ahuthiri a barabara ino. Kundu kuingi barabara ino ihana ta mugunda undu uria urakaritie ene ngari cia ukui wa muingi o undu umwe na cia ukui wa mirigo amu ngari ciao ituraga gereji ni gutuagwo ni barabara ino. Ngari ino rire atira nie gwakwa kwagwo mutu ciana ciakwa nicio cikuona thira munene wa bururi aturorere bara ino na njira nene muno atenehero wathanini. Bara ino yathukire kugia marimo uguo iyo turite tukite kundu kuriku guku kugeria kunikira marima nigetha ona ngari cikahote kuingira guku migunda-ini ino guku iko irio cikiumaga na guku rugongo riu tukageria kumathikira ona nao ni makenaga muno. Aya makiriraga aikari aria mari barabara-ini ino ni gikeno kurio ta arume na atimia aya aria mararoka barabara-ini ino o muthenya kuria mareyonera uboco wao na njira ya guthika marima maya na kuheo kanyamu kanini ni ehitukiri ni wirutiri wao kuria mainokagia gatagati ga ciringi 250 nginyagia ciringi 300. Jackson haria tugeterera wira cakinya thaa 2 ri tondu ngio kuma thaa icio ri ukahoya lift taro nginya fare tutikoragwo ugoka gacuka haha na kiondo giaku na gacembe na ikonia ukanjigwa tiri ugeitaga bara ukihoyaga mbia. Ona kuhana uguo aikari aya na ahuthiri a barabara ino ni morite thirikari kumarora na ritho ria tha amu barabara ino igerete mutito na ni ugwati munene kuri athii ona ene ngari riria ngari ciathukira guku ni undu wa nyamu cia githaka o undu umwe na ekinai. Twiragira ati twathurana bara ino ni tuguthondekerwo tona ithu no tukiendaga gugithina gukienda tukiona bara bado dareka tena munene witu ni arokite hindi ingina haha. Guthuka gwa barabara ino makiria ni gwakiriirie muno ni undu wa mbura nene iria irari kuo na kumitiga ithukite makiria. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Maina.